Mugoroba mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka mbifurize kugira ijoro ryiza kandi mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Twe ntabwo turyama, urabizi ko amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7 tuba duhari kugira ngo tukugezeho amakuru agiye atandukanye mu yaba agezweho ndetse namwe mu makuru akomeje kugenda asohoka muri aya masaha y'umugoroba. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibirebana n'umusimbura mushya wamaze gushyirwaho, akaba ari umusimbura umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba asimbuye Olivier Nduhungirehe uherutse gukurwa ku mirimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Umusimbura Olivier Nduhungirehe ninde rero? Ese yakoze hehe? Ibigwi bye ninde? Ibi ngibi byose akaba aribyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Mwaye ikaze rero, mukomeze kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, mukomeze kubahiriza amabwiriza, ikindi kandi mukomeze kuba mwabana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi tuba twagiye tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Dutangira n'iyi nkuru ku buryo burambuye rero nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze gushyiraho Professeur Nshuti Manase, akaba yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba asimbuye Olivier Nduhungirehe. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize Professeur Nshuti Manase umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, akaba ari umwanya uheruka gukurwaho Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe babitangaza. Muri itangazo kandi ryamaze gushyirwa hanze n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba rero ari itangazo rivuga ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo 116, none ku itariki ya 30 Mata 2020 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Professeur Nshuti Manase umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, hanyuma rero ndetse n'ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, bikorewe i Kigali ku itariki ya 30 Mata 2020 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uko rero iri tangazo rivuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe biri bitangaza, hanyuma rero Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe akaba ari we wasinyiye kuri iri tangazo. Uyu ni umugabo ufite ibikorwa ndetse n'ibigwi byinshi bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umugabo rero ukomeye kandi wubatse izina ku buryo bukomeye. Icyo nakubwira cyo nuko uyu mugabo ugiye wigisha mu makaminuza agiye atandukanye, yanabaye umuyobozi w'amakaminuza menshi atandukanye, ariko icyo nakubwira cyo nuko ari we washinze Universite ya Kigali. Ngira ngo murayizi, Universite ya Kigali ni universite ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni universite ifite amashami agiye atandukanye. Universite ya Kigali uyu nguyu ni we nyirayo ndetse akaba n'umwe mu bayishinze ku birebana n'iyo kaminuza ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'umugabo rero umaze imyaka myinshi nakora byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane ku birebana n'uruhande rw'uburezi, cyane cyane muri za kaminuza. Cyo nakubwira cyo nuko rero yigishije cyangwa se yabashije kuba yakora muri kaminuza y'Abakatolika i Nairobi, cyane cyane rero hano muri East Africa, akaba ari Catholic University of East Africa i Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho rero yahabaye igihe kinini, cyane cyane rero dore ko ari umugabo ufite impamyabumenyi zitandukanye, yaba rero impamyabumenyi ya PhD ndetse ikindi kandi akaba yaragiye anayobora universite zitandukanye. Uyu mugabo kindi kandi Professeur Nshuti Manase nakubwira ko yabaye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaranabaye ikindi kandi Minisitiri w'amakoperative ndetse n'ubukerarugendo. Icyo gihe rero hari hakiriho iyo Minisiteri y'amakoperative n'ubukerarugendo, yabaye Minisitiri wa Finance, akaba rero yarabaye Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, ikindi kandi yabaye Minisitiri w'abakozi ba leta ndetse n'umurimo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Izo ni minisiteri zose yagiye ayobora Professeur Nshuti Manase, akaba rero yaranabaye profeseri mu bijyanye na finance, aho rero yanakuye impamyabumenyi ya PhD muri finance mu gihugu cy'Ubwongereza muri kaminuza ya Aberdeen University ho mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikindi kandi akaba yaranahakuye impamyabumenyi muri cyangwa se muri Masters of Business Administration Accounting, hanyuma rero akaba ari impamyabumenyi n'ubundi yakuye muri iyo kaminuza. N'umugabo rero ufite byinshi bitandukanye mu byo azi, ndetse ni n'umugabo ukuze kandi ubona ko ari nararibonye mu birebana na politike, cyane cyane dushingiye ku birebana n'amakuru dufite ahangaha ajyanye na bimwe mu bikorwa bye ndetse n'ibigwi bye ku birebana n'uyu Professeur Nshuti Manase. Ngira ngo rero niwe wamaze kuba umusimbura
mushya wa ambasaderi Olivier Nduhungirehe uyu nguyu akaba aherutse gusezererwa ku mirimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku itariki ya 9 Mata 2020 yavanye ku mirimo ambasaderi Olivier Nduhungirehe nk'uko itangazo ryabivugaga, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kubera imikorere yamuranze yo gushyira imbere imyumvire ye kurusha politike y'igihugu. N'umwe rero mu bagize guverinoma bake mu myanya igera ku 10 ishize bakuwe rero ku myanya hakavugwa impamvu bibayeho, ndetse rero ntibyari bisanzwe ko mu itangazo risimbuza rero umuyobozi wavugwamo amakosa ye yose nk'uko we byagenze. Wasangaga rero bikorwa mu bundi buryo, ariko rero niba hari ibyo atujuje akabimenyeshwa ariko ntibijye hanze. Gusa rero itangazo rivana Nduhungirehe ku mirimo ye yaramazeho imyaka isaga igera kuri 2 ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente mu izina rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, risobanura neza amakosa yakoze. Rivuga ko rero ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo 116 ku itariki ya 9 Mata 2020 Perezida Kagame yavanye ku mirimo ambasaderi Olivier Nduhungirehe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kubera imikorere yakunze ku maranga yo gushyira imbere imyumvire ye aho gushyira imbere ndetse no gushingira kuri politike za leta mu kazi yarashinzwe. Nyirawo rero uyu mugabo nawe akimara gukurwa kuri uyu mwanya akaba yarahise yandika ku rukuta rwe rwa Twitter ashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi akavuga ko yiteguye gukomeza kuba rero yakorera igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero yatangizaga umwiherero w'abayobozi bakuru, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ku bwegure rero bw'abanyamabanga ba leta harimo Evode Uwizeyimana na Dr. Munyakazi Isaac ndetse n'uwari Minisitiri w'Ubuzima Dr. Diane Gashumba. Avuga ko rero cyane cyane uwo mwiherero wabaye nyuma y'iminsi mike aba baminisitiri bagera kuri 3 muri guverinoma beguye, ndetse Perezida Kagame avuga ko iyo umwiherero ngo bawutangira kwa kabiri ariko bavuyemo abandi nka 3. Kuva rero Olivier Nduhungirehe yakurwa ku mirimo ejo bundi mu minsi mike cyane rwose, nyuma yo ku itariki ya 9 akuye ku mirimo ejo bundi ku itariki ya 27 kandi wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba ari General Patrick Nyamvumba, nawe rero akaba yarakuye ku mirimo ye, akaba yari Minisitiri w'Umutekano hano mu gihugu, aho rero byavuzwe ko hari birimo biramukorwaho iperereza ku bigendanye n'ibyo akurikiranyweho, akirimo harakorwa iperereza kugira ngo bakomeze gushakisha amakuru arebana na bimwe mu byo akurikiranyweho, cyane cyane ku bigendanye n'uwari Minisitiri w'Umutekano hano mu gihugu cy'u Rwanda ari we General Patrick Nyamvumba. N'umwanya nawe ataramazeho igihe kinini cyane kubera ko yaherukaga kuba yahabwa izi nshingano mu mwaka wa 2019 n'amezi agera kuri 5 gusa. Mu kwezi kwa 11 nibwo yarahiriye gufata inshingano muri Minisiteri y'Umutekano, ariko nyuma y'amezi agera kuri 5 gusa akaba yarahise akurwa kuri iyo mirimo n'umukuru w'igihugu, cyane cyane rero nk'uko itangazo nanone ryabisobanuraga. Urumva ko ari abayobozi benshi bamaze kugenda begura, cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo byari bimenyerewe ko abayobozi beguzwa cyangwa se bakegura mu buryo butandukanye, ariko ubu ngubu bisa naho buri muyobozi uwo ari we wese asigaye agenda yikandagira. Cyane cyane rero niba uzi ko uri umuyobozi ari kugira amakosa, benshi bakomeje kugenda bikandagira kubera ko babizi neza ko umunsi ku munsi, isaha ku isaha bashobora kugenda bahura n'ibibazo bikomeye, cyane cyane rero ku birebana n'abayobozi batubahiriza inshingano zabo. Niba uri umuyobozi ugomba gukora ibikureba kandi ugakora ibikwiye kugira ngo ubashe kuba wakuzuza inshingano zawe. Kuba umuyobozi ntabwo bivuze ko kugenda rero ugakora ibidakwiye cyangwa se ukitwara uko wishakiye, kubera ko haba hari n'irindi jisho rireberera abo bayobozi bose ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Niyo mpamvu agenda hafatwa ingamba zitandukanye kuri abo bayobozi, ugasanga rero hari abasezerewe ku mirimo, hari abirukanwe ndetse hari n'abandi babashije kuba bashyirwa muri gereza. Iyo wirukanwe udashyizwe muri gereza uba uri umunyamahirwe kubera ko n'amakosa ararutanwa, ariko nanone ntabwo twakwifuriza kuba yashyirwa muri gereza, nta n'ibyo twifuza ko buri muyobozi wese yakubahiriza inshingano ze, ariko abakora amakosa bagakurikiranwa kugira ngo bibere isomo n'abandi bayobozi batubahiriza inshingano zabo. Reka rero mwese mbashimire, bifurize kugira umugoroba mwiza ndetse n'umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, abakomeje gukora kuri subscribe ndetse n'abakomeje kunyeganyeza akazogera. Mwese turabashimira cyane ku bwa gahunda zitandukanye ndetse n'amakuru twaguteguriye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Hanyuma ikindi kandi mukomeze kujya munsi y'iyo video yanyu hepfo gato mu ruhande rw'iburyo mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera, hanyuma mujye muba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu 5 kuri 5 mu buryo bugezweho. Ikindi kandi
dukomeze kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Mu kanya gashize nibwo mperutse kukugezaho itangazo rivuga ko hari abarwayi bashya bamaze kugaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda basaga 18. Akaba rero ari bamwe mu barwayi bagaragaye uyu munsi mu bipimo by'abantu 1140 byafashwe ku birebana n'icyorezo cya coronavirus. Biragoye rero ko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba cyafata ingamba zo kurekura abaturage bakajya mu bindi bikorwa bitandukanye, kubera ko bisa naho iki cyorezo gikomeje kugenda cyugariza igihugu cy'u Rwanda, mu gihe tumaze kugera ku mubare w'abantu basaga 240 na bangahe cyangwa se 30 na bangahe. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko rero biteye ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese, mukomeze kubana natwe muri gahunda y'amakuru. Bye bye kuri mwese, inkuru zacu nakagaruka.